بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام، والصلاة والسلام على من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kung tinais si agama Allah subhanahu wa ta'ala, masimasi lagtikante atau akan hinangte in pagsarang sukul tuju Allah subhanahu wa ta'alahin. Masimasi pa kite inurungan ne pangumulan atau akan tak pa kite kumelat si elew itu bubinaan yene me siya sinduwe baya elum si elew itu sumagwa nin niya amban me manusia si waktu ku itulay atau akan si elew ku itulay mole ni hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sikadua pagsarang sukulan tabi tuju Allah tabaraka wa ta'ala pageta kita bi umabot si 10 painte siniene hinapusan bulan Ramadan. Bu si 10 inyene hinapusan bulan Ramadan tu paturunan atau akan paryawaan yene inalenan wede Lailatul Qadar. Yene painte sangem mabasagin. Duksangim malaba manamalan pag-ibadatanin. Tandaanin ku ingi kalabanin, ku ingi kahadjenin, tabet tadelem painte suratul qadar, bisarasin Allah subhanahu wa ta'ala khairum min alfi syahr. Ha painte yene amban dangi bulan. Menjari mi pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala dehelu paasekku atau akan pagtagnate si maudu bang niya amban kita bi tawa si maudu inin magsarang sukul kita bi tuju Allah subhanahu wa ta'ala pagge pinaiseba niya Allah subhanahu wa ta'ala bang niya amban ka u amban kita bi kemon mapakalaian tawa we bisara sin maudu inin atau akan inene tasalasay tenan si inin subay kayo magsarang sukul tuju Allah subhanahu wa ta'ala pagge niya chance nu bang tayma nu pahab in bisarahin makapagtaubat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian bang niya ru isab painte gay tawa subay ru isab ya magsarang sukul tuju Allah subhanahu wa ta'ala. May pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala maudu ten si elew inin atau akan si oras inin yene amban me sababan makajajjag makalarak yene dambua amal ibadat manusia turata bulak dunya. Hatinen gay tinaima possible pa inbasahin gay tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkemon amal ibadat duk syur kasyarat-syaratan na iyan. Duk labayan na iyan. Bang tahinang we nu inlabayan lay tinaima iyan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuupe painte diata dunya si kahalan painte manusia si kemon painte inaplayan we ne niya yan me requirement ne niya yan painte pinakwe de samiyaan me kikeo kulipay lay samiyaan lay si painte posisyon miyaan sube niya miyaan no nadamikian si pag-ibadat sin Allah subhanahu wa ta'ala niya do isab painte lay syarat ne bangge tahinang we te syarat ini atau akan tabangga we te inyene amal ibadat ten niya waktu pinabalik si kite hatinen geti naima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuaru dalilan pa inteme urungan tikamdahu upama dukta tayma pahap in maudu ta inin atau akan bisara ta inin ko may pa inte magbola magbasketball Magbasketball induk rules na iyan.
Duksyara na iyan. Sa tilewin, ine fokus kemon me players malay dialemlay. Ine maksud delay. Maksud delay, niut kemon. Maksud delay, sina-sina makaedo bola, inapasin ringlay, pinasiut lay si ringlay. Tilewin, bangkyaw ko travel, bangkyaw ko staping si Meklenlay. Bisan kyaw iyan makasiut, gay iyan kaunted. Gayan binilang na isiyot pag travel kyaw. Damikian in agamati agama islamin, duksyurut na si kemon ang maibadat te, bang ien, gay tatutu at syurut lay, kamali in labayanen, tantunin, kalu-kalu, gay tinayma, wa Allahu tabaraka wa ta'ala. Kone pinainlay, pagkite maturata bulak dunya ininin, kemon kita matusi dunya inin, mag-amal ibadat, magpuwase, magsambahayang, maghaji, sa niya waktu, gay kemon maghaji, wa tinayma hajinen. Gay kemon muwase, wa tinayma puwasenin. Saron lumain kita magtaymale. Sa ako na pinain kumiyaan. Banggay tatute in requirement, niya waktu gero counted. Gero tinayma painte, wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain kemon ng bahayang painte, tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain kemon maghaji, tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain kemon painte ng bahayang, tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala. Niya iyan waktu larak. Yene, hatinan gay tinayma, gay counted puwasenin, gay counted sambahayangan, gay counted yene painte hajinin. Amban may makalarak ang mga ibadat, dambuwa manusia atau kan makalarak ang mga ibadat te, yene painne al-mushrik, sika isa, al-mushrik, yene bangkew magsasyirik tudyo Allahu tabaraka wa ta'ala. Sa inga yene pagsyirikin, sa inga yene taaripan sin syirikin, yakan tinihadya magtaus, bang inurungan we'nu sakutu in Allah subhanahu wa ta'ala. Inin salungat na inin opposite nen yene pa ni tauhid. Payamanun inin kaimportantihan sin tauhid. Kaimportantihan pag tauhid tetudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Importanti manamalan tauhidin dambuwa si barandambuwa manusia. Paggebangga alay siya pag tauhidin, labo na ye si pagsyirik tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang labo na ye si pagsyirik tudyo Allah tabaraka wa ta'ala, na niya waktu ko na tasabut ta in upamahan niyaan, gay counted in amal ibadat nen, gay counted in sambahayang nen, gay counted yena in puwasenin, kahunit muwas kyaw ito, magsandal kaugto, amban puwas pajar, taman painte magrib. Sa niya waktu tahati gay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala nahangkan subay tahati tainin subay kita paani binaan ng baninin. Si kaisa yene bangkyaw magsasyirik tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, numba kyaw sadiam man Allah tabaraka wa ta'ala, maku kyaw sadiam man Allah tabaraka wa ta'ala. Ina intandaanin ang mandalim Quran, ina indalilin ang mandalim Quran. We ko na isab niya misara, we ay misa saiin. Ngambang si pinain iya magtaymain, na tiya tandaanin ang bandalim Quran may pong tinai si agama Islam. Pan Allah subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Pan Allah tabaraka wa ta'ala, na bang inka uiyan magsyirik kew tudyo Allah tabaraka wa ta'ala, la yahbatanna amaluk, tantunen larak Allah subhanahu wa ta'ala in amal nu iyan. Tantunen larak sin Allah subhanahu wa ta'ala in amal ibadat nu iyan. Bang sinagetan we'nu duk pagsyirik tudyo Allahu tabaraka wa ta'ala. Tilewin sa inge upamahanin yene me siye magsasyirik tudyo Allahu tabaraka wa ta'alahin. Upamahanin ko me siye agama sadilo, kome numba kyaw santu, pagsakutu yan tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, numba kya sadiam man Allah tabaraka wa ta'ala, kome siya sagdilahat, numba painte si ebbut, iyan pagsakutu yan tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, niya pipainte ang ban me sinduwe, numba painte sin yene hinaip, kome si me India, numba painte yene sapi,
Iyan pagsakuto tudyo Allah tabaraka wa ta'ala. Larak paintain amal ibadat, yene dambuwa manusiyain. Apabila nan si iye, naan si iye, yene pagsyirik tudyo Allah tabaraka wa ta'alahin. Payamanon, kung may si India, magsumba sin sapi. Niya, classmate ko tuo, mag-story kami, inistoryahan ko ini, painne, may bangsa kun painne, alahat kun astel si Muslim. Pain ko napagya painne Muslimin, kinakanwe re Tuhan din. Kinakanwe may Muslim yan Tuhan din. Pagya sinumbari na sapi. Sinumbali, pinapatay painne, may Muslimin yan Tuhan din. Pagyala si India, si lahat din inistoryahan ko ini, gay painne iningketan sa pinlay si lahat kami. Gay painne iningketan, pinalip pahadya. Bisan pe painne niya emergency, ambulance, painte magbuo ap hospital, bisan pe painne song matay ne, bisan pe painne song bekkat ni napas nin, bang niya sapi si deluhan, parwa iraho driver ye ni ambulance lay, pasujud daho si sapiin. Inuk pe me sapiin, niya pe ko me sinduwe, ininum yene, mga sapiin, payamanon istil aga masinduehin. Kung makikita, makaara-ara, kita biin sa iyan. Sa ay pag-adat na si sapiin, may sapiin ko alay paasip pa dialem mall. Sampay bisan sungi ilay pinasakad-sakad, sampay mangi dialem mall. Gay bisan iluhod, naway ay paggetuhan debasa. Payamanon, lemmi aga mabang si pamandang te, lemmi aga masadin inin, hangkan subay kita magsarang sukul tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Yeni aga matin, aga malisin, yeni aga matin, aga makompleto, ga niya kulang-kulang ni, inin subay pagsarang sukulan tebi, tudyo Allah tabaraka wa ta'alahin. Inin subay pagsarang sukulan tebi, tudyo Allah tabaraka wa ta'alahin. Panilewin, yeni me siye, kume tasabot kumiyaan, bangsa sa dililay, tatap na iyan. Asal gay tinayma wallahu tabaraka wa ta'ala pagya saddi sinumbarin sa problemahin bang kita masa sangat masa sin kitab niya pa innetu wasilatun ila syirk. Niya pa innetu laweyan bang tahinang wenu inlan inin niya waktu tapapili kita situmpukan di amban may magsasyirik tudyo Allahu tabaraka wa ta'ala. Nanan na ini mapiligruhin na pong tinay si agama Islam. Bigyan niya waktu pag tumpukan to bang takitebi tangan kulay baliduwe. Tu si bibang ku ininen painte tumpukan si yan na siya musyrik. Yan na siya mag-agama ko tasabot kulay inin tumpukan din si bibang ku ininen. Sabi tumpukan siya. Damikian Muslim tu si tumpukan painte yan amban kanawanan ku ininin sa diru isab. Damikian niya inalayan we de ahlus sunnah duk ahlul bid'ah daran duinin takalete bi nabugay inin kapag dambuwa gay kita manjari magpain ahlus sunnah ku bu kakahinang nun maghinang bid'ah gay manjari gay inin kapag dambuwa hangkan ko na pinain kulay tu ahlul bid'ah duk painte me musyrikin tu ahlus sunnah duk yan me muslim nabang kyaw makahinang wasila painte, amban me iene labeyan bang tahinang inin we no jaran pakasirikan no naga kyo tumoket tu si ahlus sunnah ga kyo dumegget tu tumahala kyo amban dialem luma ahlus sunnah tu lumengan kyo pagua kyo tudyo yene luma yene mi ahlul bid'ah nagay kyo manjari kapag pain bang kyo tekka dialem yene luma mi ahlul bid'ah lai kyo dialem bu sawe nun mi ahlul bid'ah lai ubus ngelang kyo lai magpain kyo lai pain no ako itu ahlus sunnahin nagay manjari pagay na kyo lai dialem luma ahlul bid'ah tiya tu talatalhan din amban kanawan pain ta yene luma ahlus sunnahin nanan si inin may pungtinay si agama Islam subay inin pagpinigte subay inin pahamte pahap subay inin talite pahap hangkan ko na pinain kumiyaan daki tabi nga ma hangkan nimen mukaddimakun bang niya tawa subay magsarang sukul tudyo Allah tabaraka wa ta'ala nabang niya gay tawa subay rusa magsarang sukul tudyo Allah subhanahu wa ta'ala pag ngape kita biru katawhan tabi painte yene mabinalin daran do inin ta explain painte we me siye me painte naan si me page inin si me ngapat-ngapat nganji inin
Sa si aku lay pag bilang maudu kumapini hadja ko geru pataha ko. Sa bang ko ne pain ta eddo te biene me upamahan niya ne binetad gulay. Pag niya magpain manusia kuyen. Ako pain ni ahlus sunnahin. Ina kyaw kuingge tapagpain ni ahlus sunnah. Bang iyo tahi ini kemon kujit kuibal nan hinang ni ahlul bidah bu ina ya dia lum ahlul bidah le dia talatalahan dine dia de lum ahlus sunnahin nanan sini pung tinay si agama Islam ko ne tasabut kumiyaan tampal manamalan bang kome siye bang sasabdile manumba sapi le manumba ebut le manumba santulay tampal manamalan magsyirik se sa problemahin niya waktu dialem kita luma ahlus sunnah yuk kita pagua pa dialem luma yene ahlul bidah bu gay ikaw inin gumua amban dialem luma yene mi ahlus sunnah inin pagi lak inin manamal lockdown inin nans inin takandaru sa bang pinihawe no kunsiin bisan peb sa inge kalak ne bang asal pinihawe no kunsin hininang we no labayanin tinut we nulan yene bang tahinang no bang tatuhut nulan lay umasek yo painte dialem luma yene mi ahlul bidah lay amban painte mi labayan yene makasyirik ka tuju Allah subhanahu wa ta'ala upamahanen yene bang kyo maghihinang sin bid'ah ina yene bid'ahin yene ga bakas tahinang we Rasulullahin hinang bahu inimbento pagpuas painte amban yene Rasulullahin pagpuas painte amban yene Rasulullahin ine upamahanen ngurong kita upama kome painte magpayam-payam me kulis yene magpayam-payam kulis lay nga kun we katauhan we ne sisinong yene rambua pinayaman ne miyaan nga kun we katauhan we ne sisinong yene dambua pinayaman ne miyaan bang pinayaman sa ikulis nen ana pinain magkarayahan kawinin si pasongan nabugayen Allah Ta'ala rambua makatauhan ne lay gayen kagana kita makatauhan ne Gana kita makatauhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ru dan buah-buah pa inte in makatauhan nilay. Ina tandaanin bisara Rasulullahin. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Bi 50,000 sana. Payamanun. Tasulat na yan Allah subhanahu wa ta'ala yene kadar, tinakdir, yene si kemon bakas pinapanjarinin, tasulat na iyan. Dehelo amban, pagwate, katek-kate, pito para ta dunya ininen, katauhan ne, atawakan bakas ne tasulat ni Allah subhanahu wa ta'ala, bakas ne talikus ne, bang inkauyan dayahan kew, bang inkauyan miskin kew, ina-ine kahalan no, eksedente kew silan sabela, magdugtul kew silan lamitan, inesaki kew tasulat na yan talikus na iyan tasulat na kemon kadar yene pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala hindehelu amban pamapanjarine langit dukbulak si antara nilay yene dumehelu 50 tahun may pung tinay si agama Islam payamanon katauhan ni andang dukta sulat ni andang na we ay pekite painte inin magpapayam way kita saien painte bugayan niya makatauhan ni way kita maghinang saien ine yene ikab ataw kan adab pag mauduten ko ito paglarak amban sababan makalarak ang ibadat dambua manusia nasa inge ine malarak wenen bangsa tahidang dambua ipunin tiya na isabisa Rasulullahin man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedang buat pa inta riwayat, man ata'arrafan fasaddaqahu lam tuqbal salatahu 40 yauman. Payamanun, tiyane malarakwenen, pag maulute tu makalarakyan ni amal ibadat te. Tiyane isa malarakwenen, bang pa inne niya tek kasidang buwa manusia. Magpayam-payam kulis atawakan mag-iddia magpain we katauhan ne si sinong nun katauhan ne duksong mapaniya si kauhin ubos bu kahagad no inalay
kahagad no inalay, pain no anaben na hati si ainin, isa ni malarakwenen, gay tinayma sambayang nun 40 Gay tinayma in sambayang nun 40 na isa ni malarakwenen. May pong tinais agama Islam payamanon be. Payamanon. Tilewin way kitayin janan umasik, janan gay tinayma, pegge bangkew kahagad, ko rupinuting we no bisara Rasulullahin inaka we Allah subhanahu wa ta'ala tudyo iyahin. Pain Allah subhanahu wa ta'ala tasulat na yan kemon kadaro biyan narijiki biyan ubus gay kew kahagad. Miha pe kew siyene sa we no bakas pinapanjari no magpayam kew pinasali we no siye ko sa kaula-ula sali ilmu ren. Naway gay astel sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan ne bang astel in Allah subhanahu wa ta'ala idlarak we ne yene amal yene ibadat nun. Ien kahagad kew hadjayen painno gape kew yan painta magpapayam kahagad kew hadja we bennal biniser rambuwa yan magiddia magpainwe katauhan ko si sinong mo iyan bang dayahan kew bang magkamiskinan kew bang niya pagganiya baka salay magpayam painte puyen do isab pag pinapayaman we na dikiriki pa ko waktulay pag pinayaman we na kulisnen tegjal daw mikil-mikil magtundokan asa ako may bantuk paasikan anumiyaan painne hap manamalan sukod no to hap manamalan pa na sukod no to ine gene sa katakagtagaran magpapayami napagyawe hap sukurin ine piyong ko pa ine painne sukuran no inin nagna kyaw painne magsubul-subul agen talibot we no pain na dunya ininen agen tarik we no hapay na syukuran patdatis no inin agen makarik dunya keo talibot pain na we no kemon dunya ininen akante ne kambang ina jumatuhin bubahi ina painte yene ku itu bakas magpapayamlay tarik nendo lamitan duk sabela nene kubang bisa ni sa makarik sambuang ka naga isabdaran siya mang Manila ga pagi asa katauhan ko yan tapit lay si kami bisan Manila ga nakahagad kew ke we to o iyan basa ina kew ko sinay na gani kew katakar alo ina piun ne ko pin ne ko we makarik dunya kew tarik dundu lamitan induk sabela na iyan tandaan me pung tinay si agama Islam we iyene pakarajaan tuga tuo matohin bisara Rasulullahin nahangkan da subay kita ri paanib pegge mahunitin kaakahan kita biruk akaga too ubus bu jalan larat pi amal ibadat dan bigay tinayma wa Allah tabaraka wa taala get tinayma Allah tabaraka wa taala tilawin sa inyo panayma Allah tabaraka wa taala bang iye parunganan ti amal ibadat ten ubus sinonganan we no si saddia magitikad ka si saddia sa inyo pa na yung Allah tabaraka wa ta'ala may pong dinay si agama Islam gini tapataha tilay sa kapandakan sa iin makalarak ang mga ibadat tabi problemahin dumain malarakin sambahayang dumain malarakin ang kemon ang mga ibadat tibang once na kayo makapag-shirik to Diyo Allah subhanahu wa ta'ala ko na pinainlay upang mahan ko ansini mag-basketball lay bisan pa kayo maka 3 point na min lime bisan pa kayo makashoot na min 10 bang travel do kayo bang stepping do kayo gero panrepin not counted agani hapos sa jakeo gero counted na kuyan do isab in pag-ibadatin may pong tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala si kadua ang may wasila yene niya mi asong tulak magpapayam binain payamanong ko ako bang ine hap ele parwayahan kun bang ine ele bang ko parwai ko ruk katuhan no buhe miyaan pito si ako rijikiin niya pa intamban may aasain gay tulak gay parwayang manharen ni bang gay daw tapayam pagge si kaisa duk gana paatag mudarat si kaduwe mene elew duk ko bohe rijikiin nawe ibe bunia waktu sa tabia painte si yene may bisarale dumalian panawa sa tawa kang painte si upamahan ien bisan dueben mapaatag si kaam lay asal tasulati si kaam
mapaatag si kaamlay, tasulat dali si kaam sa narakam nga maa. Naniya pa hindi ang may manusia. Magpapayam dua ay inebekeo, bang pinagpain-pain pasong utang do. Mole utang do. Bupain pinayaman ni Eleunen. Eleumiyaan bang kew paruai, ko katuhan bohe rijikiin. Mura manamalan si kau, itandaanin painte. May pong tinay si agama Islam, ga too. Nabang kayo mag-iitikad, we too iyan. Naniya waktu not counted painte in amal ibadatin. Jajag painte, yan may in amal ibadatin. Banes manamalan, yan may wasila. Yan painte may labeyan. Bangtahin ang we no inin, makapagsirik kayo, tuju Allahu tabaraka wa ta'ala. Palakyeste ni. Sika niya pa yung tamban may sawawan wisab, makalarak ang malibadat manusia, wasila. Kunsi, bangtahin ang weno inin niya na once, niya pa yung waktu tumampu na kiyo, pili pa yung siya ni lumami ahalil bidali. Ko na may upamahan ko, pa yung tag na miyaan. Yene, pa yung si halte ko ito, magbisita pa yung yene kubur. Magbisita may kubur, magdua ada ta kubur. Magdua ada ta kubur may pong tinay si agama Islam. Maku painte si amate, magtawasul si amate. Bang painte, mate yan amate miyaan. Bu niya tek ka painte ang bantulakan. Bu niya pagsaggaan de, maku maap. Duk painte bang niya alay pedikok ne, mikitabang. Garo-garo pandim lo. Pandim? Agak-agak. Iyan pa yung may pong tinay si agama Islaman may wasila. Iyan bangtahin ang weno makasirik kayo. Iyan pa yung pagdua si may kubur. Buyan sesa pa yung Rasulullahin dinakgay paglamilamihan iyan in pakuburan nin. Niya pa yung sesa Rasulullahin pagyabang ito dambu-arambuwa te taha manamalan. Sa ngid daw ni hadya kita pa yung amban iyan may labayan le. Buses sa ina Rasulullah hindi nakgay paglamilamihan in kuburnen. Dinakgay pa in temaku si amate. Ina sa Rasulullahin la taj'alu yene buyutakum kubura wala taj'alu kabri idan. Inin pa in sa Rasulullahin. Dinakgay hininang sikite yene lumaten ko kahantang kubur. Dinakgay hininang wa Rasulullahin yene lumaten ko kahantang kubur. Dukgay dinak hininang yene kubur yene Rasulullahin yene paglamilamihan. Pagi ako ito niya painta ang manusia maglamilami painta sa pakuburan magduwa data kubur. Nain may pong tinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala gain ni lumamod painta ang pangandakan na Rasulullahin. Ubus kamali kite. O hangkan na iyan dina ako Rasulullahin da pa in na hinangon bi yene lumakbin ko kahantang kubur pag niya lumak manusia dumain maksud bisar Rasulullah le ko kakahinang kubur in lumaten dumain maksud in Rasulullah le ko kahantang yene kubur in yene kakahinang lumaten sa mento lumaan dumain maksud Rasulullah in pag lumate matuuhin lumate mana dia tak bulak dunya ininen banggay pagbasahan Quran banggay pagzikiran, banggay pag-amal ibadatan, yan ya dialem lumate yan ko yan kantang kubur may pong tinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bang eni hadja dialem luma anu iyan, takalehin dual ni hadja magsayhan, bang ene dialem luma anu iyan, takalehin dual ni hadja magheleyan, dual ni hadja magkitara, dual ni hadja soundbox, dual ni hadja maggasud, dual ni hadja magsukna, ga niya pangeseb dialem luma anu iyan, pangeseb tuju Allah tabaraka wa ta'ala, esebun in luma anu iyan i maksud bisara Rasulullahin luma anu iyan ko kahantang kubur. Bisan pe iyan pen na uwe lait, bisan pe iyan pen na uwe aircon sa inggan ni hagut ne, bisan pe pintura na iyan ko alingkat ine, bisan pa iyan sa ingi hadjene bu binaan kuburin kiput-kiput bang samantaan gay iyan pagbasahan Quran dialem ne ga niya bisan dambua ngesep Allah subhanahu wa ta'ala dialem ne esebun me pungutina isi agama Islam luma anu iyan ko kantang kubur si pamayam yan agama ti agama Islam luma anu iyan ko kantang kubur
Dual ni hadja maluuhin ga niya pag-ibadat tuju Allah Subhanahu wa taala. Magkalang ni hadja maluuhin, maghinidjulan ni hadja. May pung tinay si agama Allah Subhanahu wa taala, subay kita bi paanib, subay hinang tabiin lumaten bi yene dumain ko kahantang yene bisara Rasulullah lay. Dumain yene ko pamegesan yene Rasulullah lay. Pagani amban me luma kuien. Ni amban me luma kuien. Bisan dutek ka sambayang magribin maghidjulan hadja. Gay bisan nambahayang. Tek kasambayang isahin damikian. Lalim bahangi maghinidjulan. Ga niya ngeseb. Ga na niya pangeseb. Tuju Allah tabaraka wa ta'ala di alam lumaklay. Ga na niya pangeseb. Naiin. Pineges kita bi Rasulullahin. Yene. Dinaak pinagliw. Yene lumaten bi. Dinaak gay hinang kubur. Ubus yene kuburin. Pagganiya pa intamban may manusia. Magdua dia tak kubur, maglami-lami dia tak kubur, nadinak gay hininang wa Rasulullahin, peggay hinang le hinangga pakastay nang wa Rasulullahin, lugga nganda ka Rasulullahin, nabu bangga ni nganda ka Rasulullahin, hinang na iyan lumang pas amban iya, hatian bid'ane, yene gay na tinayma wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ina bisar Rasulullahin. Man amala laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Sina-sina maghinang yene hinang ga bakas tahinang we kami pinabalik tuju iya hatin nga tinayma we Allahu tabaraka wa ta'ala. Nayan may pungtinay si agama Islam pi kita balik hap maudutin bang intahinang we manusiain kuien makapagsyirik tahinang we na inlabayanin supaya yalabo di alim kasyirikan. Except tiya kung tinay si agama Islam niya waktu gay counted in amal ibadat nen, niya waktu gay counted in puasenen, niya waktu gay counted in sambahayang nen, bang kasagitan pa inte pagsakuto hatinen luk bid'ah bang in gay magtawbat in dambuak manusia amyaan ngeket dalam pangatian niya pa in mabennalin itu ga wennal. Except tiya kung tinay si agama Islam niya waktu gay tinayma yene amal ibadat ng buwang manusia yan po na bisarate men. Si kadua yan amban me syurut. Bagi nabut kiti hadja amban me telu makalarak yan amal ibadat manusia. Bagi niya isab dumain makalarak. Bagi malarakin asal larak na teed ga niya talebbi. Na niya isab tu nabut du isab ko insyaallah subhanahu wa ta'ala ingain taabot yan waktuten. Dumain isab makalarak, makapapas, makapupud, makakulang minus isab inusamatin dumahin magtaus punas pupud hadja upamahanin ko na may hasad sa sabbutte sa pasongsong miyaan. Si kadue yene nabbut kite bangnaan si ainin yene isipat ininen larak yene amal ibadat nen niya waktu gay counted yene amal ibadat nen sina yene manusia yene fa inni al munafiq bangkang munafik tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jinadjag yan amal ibadat nun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gero isab counted in amal ibadat nun. Gero isab tinayma Allah tabaraka wa ta'ala. Bisan pamiyaan, ginanjian, pekya inurungan, pekya wa'adab, peddes, aman Allah subhanahu wa ta'ala. Ina bisara sin Allah subhanahu wa ta'alahin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Payamanun be. Yene pa inne me siya munafikin dialem teddesan yene narka jahannam. Tilewin wein dalam teddesan yene nar dalam teddasan yene narka jahannam yene mesia munafik ine kakahinang dele payamante ko sa inge mesipat yene mesia munafik le amban mesipat yene mesia munafik pan Allah subhanahu wa ta'ala idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Amban may sifat munafik al-kasal yene maglamma-lamma bang nenge si sambayang nenge kalamanin gay ng bahayang bangga lu makakitayehin bangga niya makakitaiye gay ng bahayang bangga lu yene kaliman-limananin gay yan ng bahayang yene may siya munafik magpakita-kiti hadja bang mag-amal ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tilewin tinilaw Rasulullah nun sahabatin wene sa ayen inadab yene me siya munafik lay pa inyene me siya sahabat si Rasulullah
we na iyan dialim teddasan nar ka jahannam o Rasulullah pan sahabatin. We dumain kayen niya waktu pa inna sa we'teru munafikin, niya waktu pa inna sa we'teru nambahayang, niya waktu pa inna munafikin sa we'teru magzakat, niya waktu yene pa inna munafikin sa we'teru magjihad. Awe pan Rasulullahin sa we'teru magjihad, sa we'teru nambahayang, sa we'teru magkemon, sa dumain karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hadja pagpakita-pakitene sidambwa manusia tu painte silunya ininin. Nabang saien insipat dambwa manusiain ko sifat munafik lay niya waktu gay painte tinayma inyene amal ibadat dambwa manusiain. Uwasam mong Rasulullahin siyene tilaw may sahabat lihangkan painne saien inadab dambwa yene manusia alay si kaisaanin mukhada'atillah. Dinupang ko na pa inna sa kaula-ula, dinupang pa inna we siya munafik lain Allah subhanahu wa ta'ala. Ko sa kaula-ula, gay siya takita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ko sa kaula-ula pa inna Rasulullahin, gay tahatiin kakahinang din wa Allah subhanahu wa ta'ala bu'binnaan fa illam takun tarahu fa innahu yarak fa Rasulullahin bu'binnaan bisan in gay takitete bin Allah subhanahu wa ta'ala benna in Allah subhanahu wa ta'ala takita kita biwene tahati kita biwene nasaien yene me siye sifat munafikinin gay nang bahayang bangga niya makakita siye gay nang bahayang mangga alua kaiyaan din, gay nang bahayang, gay magmatali to Allah subhanahu wa ta'ala, bangga niya painte, pakitere. Iyan painte amban lumamud, gay tinayma, niya waktu gay counted in amal ibadat dambuak manusiain, bangla isi siya yene sipat tasaputin wemian. Si Katello, yene sipat, lumamud arakala not counted larak amal ibadat tun yene pa inne tarikus salat yene pa inne gay ng bahayang nambalan sin sambahayang yene gay ng bahayang nambalan sin sambahayang payamanong be bubang kita gay ng bahayang met kung tinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala niya waktu gay counted yene pa inti amal ibadat din. Dumain niya waktu gay counter asal gay counter. Tanda bisara in Rasulullahin fa in saluhat saluha sairu amalu. Pagyabang in korek sambahayang nun, korek kemon amal ibadat nun. Bang in tinayma sambahayang nun, korek sambahayang nun, tinayma puase nun. Bang in korek sambahayang nun, tinayma in haji nun. Bang in korek sambahayang nun, tinayma zakat nun, tinayma kemon, pagpuas ang bansambahayang lay, yan ang mga ibadat nun bang in korek sambahayang nun. Tilewin bang gay korek sambahayang nun. Tilewin bang kiyawin ang bahayang. Iniente, tinayma puase nun. Nadakit paluwas ang ban hadith sina Rasulullah lay, bang korek in sambahayangin, korek kemon amal ibadatin. Alhasil, bisan pe timpus we te puasehin, bisan pe kita muase ko sinduehin, bisan pe kita magsandal kaugto ko sinduehin, bisan pe kita magzakat ko sinduehin, bisan pe kita maghaji ko sinduehin, banggero kita ng bahayang, banggero korek insang bahayang ten, not counted duyan pung tinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gero tinayma Allah subhanahu wa ta'ala. Gero pa inda tinayma inyane amal ibadat tele. Pagya iyane sambahayang to, awalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamah. Tagna tinilew, taawut siya ilaw kiyamat yane sambahayang te. Sambahayang te. Bangkorek in sambahayang nun, nudhira fima baqiya min amali. Bang inkorek sambahayang nun, meke isab pinayaman, yene matalab biyane amal ibadat nulay. Sa bang ingay korek sambahayang nun, hatinen larak do isab yene painte, talab biyane painte mi amal ibadat nulay. Pagkain sambahayangin, pain na Rasulullahin, amududdin, atawakan imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadamad din.
may pungtinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inin tagna tatilaw si dambua manusia taabot dialim pakuburan ni. Taabot celaw kiamat, tagna tinilaw siya sambayang ni. Sambayang ni. Bang incorrect sambayang nin, may kaisag pinayaman in haji nin. Bang incorrect sambayang nin, may kaisag pinayaman in yene puasenin. Sa bang ingay correct sambayang nin, pungtinay si agama Islam, ga painte counted yene may matalabilay. Ga painte counted yene may matalabilay. Kaimportiyan sin sambayangin payamanon. Hiya amududdin, hatawakan imaduddin. Yene olom sin agama. Sambayang to olom sin agama. Paman akamaha, bang tapaten gawen win sambayang to, fakad akamad din. Tapaten gawen win agamanon. Nawang katinggalan wenu, waman tarakaha, fakad hadamad din na sinesine, makatinggalan, indambuwa sambayangin, atawa kanyene sambayangin, gay bisan nambayang, tahebba we ina in agamahin. Tahebba we ina in agamanin, may pong tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Payamanon inin kaimportantihan painte, yene in sambayangin. Upos niya painte, tabi'a miyaan, niya painte bisara Rasulullahin, al-ahadul ladhi bainana wa bainahum as-salah. Yene painte antara te dukene mi antara siya magsisyirik atawa kan antara siya magkukufur, yene atawa kan antara siya yene may kufar, yene as-salah, yene sambahayang. Yene antara ten panginalehan kite dukme siya bangge magamal ibadat lay, yene pangilalehan kite duk yene me siya gay mamupu lay, yene sambahayang may pungtinay si agama. Sambahayang nabang indang buwa manusia ingay ng bahayang hatinen ga dunia pagbidaan ni nuk yene me siya tumpukan yene painte sa dililay, yene me siya tumpukan yene kinasyan wa agama Islamin, yene me siya tumpukan painte sa di pangalente siyahin. Ubus niya painte amban kite amban me manusia bang inalinan Bisaya bang inalinan Samiyaan ngama wae pagbasa anak yakan, pagbasa Muslim, pagbasa awasilan, pagbasa ini lahat Muslim. Ga la ipinene. Luune kayakan, luune kay bangsa ine, atawakan ine na bahasanon. Bang once na kiyawgay ng bahayang, once na kiyawgay ng gihan sa bahayang, gaaro niya pagbidaan na rukme siya lay. Gaaro niya pagbidaan na rukme siya lay. Gaaro niya pagbidaan na rukme siya, yan naging magmatalew, tuju Allah tabaraka wa ta'ala. Gaano niya pagbidaan na rukme siya. Na yan may pumtinay si agama Islam, yene kaimportantihan sin sambahayangin. Hangkan subay tenggihan tebi sambahayangin. Da kita bi yene alal we tinda tebi. Da kita bi alal we pangalta tebi. Da kita bi alal we kemon ne. Tura tak bulak dunya pangari-ngari si kita bi janan hunit tatengge we te in sambahayangin. Da kita bi alal. Pagyabang kita bi matay taamban duyan we te yung pungtinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita binekkat na in pangumulantan bi Allah subhanahu wa ta'ala, bekkat na in kemon, bekkat na in yene pangalta, yene kamimbangan no, jaman no maturat abulak dunya iyan. Bimbang kew, sabab yene sasakatan no iyan, gay niya bisan duylo pohotan ni maglingan ni magbang ni yan magbabangin bilalin ko aru kyo ko kantang ga bisan takalewe no ko kyo hadja magbisu-bisu miyaan gay kyo bisan piliyak masjid damikian bisan do jumaat bisan do tekka in waktu sambayangin katakita iti bangune di alam city iyo bupain paglesano bang misa magyakan. Inikyaw ina maghutba si masjirin, ina maghutba pa inti ang maghutbain si masjid bisan do jumaat, iyo hadjalo ningko si tindani. Iyo hadja ningko si bodegane. Sabang tilaw no, iyakan. Pamunuan ni bang alenan no Bisaya. Pangamahan ni bang alenan no gay mupu. Bang alenan no gana pagbidaan no kumesiya kufar. Ngama, bu parahal gay ng bahayang, esepte pong kinay si agama Islam. Bang once ne, gay tateng gewete in sambahayang inin, ko na bisara in Rasulullah lay. Gaaro niya pagbiddaante, dukyene mesiye, yen inalinante mga puyo. Gaaro niya pagbiddaante. Gaaro niya pagbiddaante.
nahangkan da kita bi yene bimbang we me pangari-ngari dunya pagge bang ne mate bang na kita mate ga arunia nuhut kita yene me kabimbangan te iyan gero nuhut kita bodega te iyan gero nuhut kau sasakatan nu iyan gero nuhut kau luma nu malingkat iyan hangkan da kiau bimbang si pangesep tuju Allah subhanahu wa ta'ala sabab me iyan ina bisara Rasulullahin yatba'ul mayit thalathan yene pa inne bang kita mate manhut amatein salasatun yene pa inne atas telu parkala du bang kita mate manhut kita happa kuburani atas telu parkala du payamante ko ine telu parkala ini napungtina si agama telu parkalain manhut kita happa kuburanten amaluhu wa maluhu wa ahluhu telu ininen manhut si kau happa kuburan nun ammal si kaisa amaluka ammal ibadatnu puase nu bang kiau muase sambayang nu bang kiau nambahayang haji nu bang kiau maghaji sadakka nu bang kiau magsadakka paiyem nu si sawe nu kemun ammal ibadat nu tura tak bulak dunya nuhut kau yan bang kiau mate happa kuburan nu si kadue nuhut kau happa kuburan nu maluka yene pangaltaanu nuhut kawin happa kuburannu dumain ke bang niya mate mi adayahan bang niya mate mi artaan bang kaniyaan nin taga Hilux bang kaniyaan nin taga Pajero bang kaniyaan nin taga service bang kaniyaan nin inela ipangaltaan ni motor jeep truck palmol kemon luune ke dam truck bang in mate dam buwa tagdapu sinyene mi pangalta tasabut niyaan yu sa osa mun senap yene mi Hiluxin nuhut happa kuburan ni yu sa munsenap in sasakatan nen nuhut happa kuburan ni yu sa munsenap yene motor nen nuhut happa kuburan ni sikatelu ko ne tasabut temian talet bisa dambua sikatelu nuti happa kuburan ni bang in mate dambua ipunin atawakan manusiain ahluka yene ahli pamilyano dumain ke bang niya mate dambua manusia iyo sa ko unsenap alahat nen iyo sa nuhut yene ahli pamilyanen iyo nuhut yene me daudanganakan nen iyo painte nuhut yene me usbawaris nen luune ke tala tapit atas sa nawag yene pili patipun bang antag painte yene panghatulan kauhin bang antag painte yene pangusean kauhin atas painte piu naien nuhut sa osa kau happa kuburan nu telu ien tasabutin sa problemahin sugpat sing bisara Rasulullahin fayarji'u ithnan wa yabqa wahidan sumagawaanin pa in Rasulullahin mole pa ine induelei matalabbihin du pa ine dambua mole induelei matalabbihin dambua fayarji'u ithnan ine mamolele si kaisa mamolele maluka yene pangarta nu bisan pe Hilux nun 10 bisan pe Pajero nun 10 bisan pe jeep nun 10 bisan pe motor nun 20 nuhut kau happa kuburan nu munsenap sa mole dubalik gay pinatut Hilux nun happa kuburan nu gay pinatut yan motor nun happa kuburan nu gay pinatut luma nun happa kuburan nu gay pinatut yan sin nun kabimbangan nu tagilan nu matura tabulak dunya ay happa kuburan nu mole dubalik sadina magdapuin bupain pagtuyuan we nu jaman nu tu upain te elong diata dunya jaman nu pain te tu upe binayabayan data dunya iyan ne sa osa, gay pakasambahayangan nun. Iyan ne sa osa, gay ne tatut no syara sin Allah subhanahu wa ta'alahin. Bisan do umabot in pangaltaan nun sinisab subay zinakatan gay kaya makapagzakat. Pagge pain no kakulangan gay ngabot sang kumeli Hilux pe. Bisan kaniyaan nen service nen ne duwe. Bisan kaniyaan nen service nen ne telu. Iyo pa inta mi ama miskinin, wajib si iye subay zakatan na in pangaltaan sa zakatan ni. Payamanon, bangkyaw bugtang, bangkyaw pinapatay, wa Allah subhanahu wa ta'ala, gayro nuhut kao.
Bimbang kaya magpiyasin, ubos niya oras nun. Gaya nabisan kaya nungot pangandakan na siya Allah subhanahu wa ta'ala. Tagyalan no to, pagyabimbang kaya magpiyasin, pagyabimbang kaya pamilin luha bulak. S7, kemon badyo no mahal ga iyo, kemon semek no mahal ga iyo, manut kawin pemet, toro kakana may pumutinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay pong tinai ko, alal, gaya makamma ibadat, bisan dutek kapuasehin, gaya kaya bisan muase, ko na niya si may video, katuhan na bulan puase, iyo hadja painte, gaya magpainto ega muase, bulan puase, S7, taabot sa ilaw kiamat katikan ruyan me okay pong tinai ko tuju Allah subhanahu wa ta'ala bangkyaw gay magtawbat turta bulak dunya mole dubalik sa sakatan nun mole dubalik yene pangarta nun gaarong yan ng kao bupain jaman no tuene mangge pakasambahayangan nun sa mapagge magpiapangalta kew sa pag-ialal kayo pag-ialuha bulakan nun S7 na pong tinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala iyo do kayo ilesekan yero tahampit no bulakin pimetro rumiyaan pangisihan ka o pepain S7 o kayo nungka si syara sin Allah subhanahu wa ta'ala o kayo magtigas-tigas tu dia tak bukut dunya S7 patekang kayo dia tak bulak iyan iyo kayo elum maglengan, magpipito, para saan dia tak bukot bulak iyan, S7, bulak iyan, inagad-agad kewe na iyan. Misara iyan, in bulak iyan, dumain ke, pegyain, kita may pung tinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala, taep tumoket to si kita in ama natin. Ta tumoket to si kita in ama natin. Syara, pinabetta bi Allah subhanahu wa ta'ala, payamanong be, waktu sang pinadyawa, pinangurong in ama natin. Bisara sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, faabayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha, wa hamalaha al-insan, innahu kana zaluman jahula. Si waktu sang pinapituin, pinadyawa, paintain ama natin, kinengkeman painta wa malaikat, inna aradna al-amanata ala sama painyane si Jibril alaihi salam tiya painne amanatin o kyaw langit daun painne yu painne ka umaluhahin yu painne ka umahadjehin yu painne ka umakeseganin pinapiwa na si langit in amanat miyaan gainad daw ay langitin gay ko painne panlangitin paggyahunit in amanatin ko gay tatunay we ko paggainad daw ay langitin in amanat miyaan wal ardi pinapinay sa paryata bulak tiya amanatin o kyaw bulak daun pain ni amanatin paggayiw ka umaladjawin iyaw ka umaluhahin daun tiya pain ni amanatin ka umaganggawta ka u yene nga hinang ka ununay na inyene amanat ininin gaano isab ined daw ay bulakin tinalew bulakin ko pain negay tatuhut ko ko painne geta bebeg ko pagyahunit painne hininang yene amanatin. Paggained do tiningkasan dukmasuay in bulakin wal jibal supat sinayatle. Pinapinay sa biyene painte diata puno. Paggained do ay bulakin kuito painne tiya puno in amanatin daun pagyayu ka umadjehin yu ka umangalagsak yene painte bulakin yu ka mahagetin daun in amanat inin kalukalu tabebeg wenu kalukalu tahinang wenu ine bisara sin yene painte punuhin garu isa minedda wene pegge hunit yene painte in amanatin hunit yene amanatin tilewin pung tinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala sina mangeddo amanat lay hadje langit, hadje bulak, hadje puno. Gay gained daw ere tiningkasan no ere pinasuyan no ere in amanatin. Sugpat sin ayat lay paabay na ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Si waktu tiningkasan no telu makhlukat mahadjaien, tiningkasan no langitin, tiningkasan no bulakin, tiningkasan wa punuhin wa hamalahal insan manusia mangakun mangeddo amanatin kita ruinin kita perek-perek manusia inin mangeddo amanatin
Sugpat sin ayat lay, bubenal in manusiain, innahu kana zaluman jahula. Inendo yene mangeddo amanatin, manang kaamanatin, yene dambua manusia kita binin manusia mangeddo amanatin. Bubenal in manusiain kanianen nganjalin du kanianen in jahil. Nami pung tinay si agama Islam, payamanon, si waktu ku itu, ekka manamalan ga nunay amanat. Ekka manamalan bisan nutek ka bulan puasehin ga muase. Ekka manamalan bisan dumakagees maghaji, maglabi-labi pangaltain ga maghaji. Iyan lumamud iyan amban ga nuhutsin amanat, ga tunay na in amanat siyehin. Esebon bennal ayat sila Allah subhanahu wa ta'alahin. Mangeddoin amanatin dambua perek-perek manusia, buin kanian dambua manusia iyan. Zaluman jahula, basag ngan jalim jinalim na inamanatin. Dan buang man manasin zalim yane magsyirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nabuto may pung tinay si agama Islam. Ko ane pinain kumiyaan. Payamanon niya manusia gaynunay amanat. Bisan lutek kain bulan hajiin maglabi-labi sinin. Gay maghaji. Sabang magpasyal si sabdi may lahat. Lumengan si mesagdilat maggasto takaya. Sabang maghaji ga, lumamod iyan ang bangga nunay sin amanat. Magladamik kiyan, maglabi-labi sinin, umawot sinisab, subay zinakatan, saaga zinakatan. Lumamod iyan ang bangga nunay amanat. Yan ay may magtuwas-tuwas to deta bukot dunya. Gay ng bahayang, gay magmatala to di Allah subhanahu wa ta'ala, lumamod pa inta iyan ga nunay sin amanat. Except niya pung tinay si agama Islam, pi kita balik ab hadith, yene tasabut an sinimya ni ga tatambus wete, mamulein pa inte in sa sakatan nun. Pagke mole pa inte in duele, pero jiu ithnan. Si kaysa mamulein ko na tasabut kumiyaan sa sakatan no pangalta no. Si kadue mamulein ahluka, yene ahli pamilyano. Bisan peek ka daurang anakan nunuhut ka pakuburan. Bisan peek ka yene usbawaris nunuhut ka pakuburan. Ga dunia makaara-ara nawean ka ulay di alim kubur. Mole du balik. Mole du balik. Bangkaniaan pa inte. Banes inandanon taamban dueno. Taamban dueno. Bangkyaw matay. Ine bisara. Sinyene ahli pamilyano bisara, amma nun bisara, ina nun bisara, yene andanon. Okay, apa imam, kuingga itu, teggel takubul tebi. Nayan bisara malaihin, gene sebaya palagumean nulai pagge matay ne keo. Pagge matay ne keo. Kabayaan den ilesekan na keo padilan kubur. Kabayaan den dunan na keo kinubur, pagge lumamud keo umban painte, pagdaydayan. Lumamud ki amban painte syara sin agama Islamin, yene niya painte yene pagdaydayan. Lumamud painte amban pagdaydayan, bang yene ahin magkuntara subay pagdaydayan pinaghap. Si kadue bang yene painte mate dambu manusiain, subay pagdaydayan painte kinubur. Pagyabang kaniyaan nen dalam surga, dukne geita zalim wa eta indam buay punmiyaan, dukne talisane yene nikmat, yene surga pangatag siya wa Allah tabaraka wa ta'alahin. Demikian bangkanianen magdahula ka atura tak bulak dunya geno syara sin Allah subhanahu wa ta'ala gay muase gay nambayang gay kemon bangga syara Allah ta'ala hininangnen subay isab pagdairayan kinubur duk du isab tales sawe ne magtaus in adab panugata iye wa Allah tabaraka wa ta'alahin. Duk du isab magtaus tales sawe ne inyene sipit kala pangatag wa Allah tabaraka wa ta'ala di alam kuburnen. Duk du isab magtaus tales sawe ne insawe pangatag wa Allah tabaraka wa ta'ala di alam kuburnen. Duk du isab tales sawe ne duun-duunan ne yene ebbot pangatag wa Allah tabaraka wa ta'ala siye di alam kuburnen. Iyan pa intel lumamud amban yene pagdaydayan yene syara sin agama Islamin. Si katelo in pagdaydayan bang dendehin ukela magkabaya. Subay kayo magdayray kinawin. Padpad gay yene paata yene zinahin. Na yan na pumuntinay si agama Islam. Mamulein du painte yene mole painte pabalik yene duelay waya baka wahidan du kiero mapaamban si kauhin dambuwa du. Yene amaluk. Yene
kakahinang no, matuo dia ta bulak dunyahin, erui mapaamban si kauhin dilem pakuburan no. Bangkaniaan nun magladya pa tahadya tuo dia ta bulak dunya, gay kanu syara sin Allah subhanahu wa ta'ala, katekkahan no yan lai. Katekkahan no yan lai. Yan manut kauhin, salidu amal ibadat nun habduklaat, nuhut kauyan. Nabang isab kaya mag-amal ibadat, muwase, magzakat, magkemon, maghaji, masya Allah, magtahajjud, magkemon, magmatalaw to di Allah tabaraka wa ta'ala, kaunaiyan sa swerte-swerte, kaunaiyan gay makalesa, yene kubur newe kiput, yene pagge pamayam te, manusiain in kuburin kiput, sa bang yene me siya kinaridaan, wa Allah subhanahu wa ta'ala pinaluha yene pakuburan nin. Di alam pakuburan ne pe, pinayene, pinasemnugan ne painte semug sin surga, pinapina painte kahapanin, yene pa di alam kubur ne, bang kanianin mag-amal ibadat, sumagawanin, bang kiyaw isab, magmatuwas tu tak bukut dunya, o kiyaw magtigas-tigas tu tak bukut dunya, sali dula, yene bangla at hinang numatura tak bukut dunyahin, esebon katekkan nururay la ibu isab dalam pakuburan nu ngagad-ngagad la isipit kalain, ngagad-ngagad ka ula ilalipanin, ngagad-ngagad ka ula isawehin, ngagad-ngagad ka ula ibutin. Eseb nu may pungtinai kumpas nu may pungtinai si agama Islam gain makatali ug gain makalino. Makalino may pungtinai si agama Islam, makalino manamalan. Pagbisahan tentuyan ni siye gay nunay pangandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yene me siya gay ng bahayang, gay muwase. Except yung pong tinai si agam Islam, pagyan niya waktu manusiain, maghaji, niya isa pa niya pa ang manusia kuyen, maghaji bugay ng bahayang. Maghaji bugay ng bahayang. Niya isa pa yung muwase, bugay ng bahayang. Niya iyan masi, pagkatandaan niya, tatilaw ko tahon miya ang vacation kami, gyan ako mag-akaw ang antag, sa inge pa inne ustad, muwase ko pa inne, sa gay ko ng bahayang, sa inge pa inne, masipente ko pa inne magpitra, panilaw na siya kuhin, napain ko si pagya makantanantan sinapang isab, kuweb ko magtaos kulatan na binalag hadjaw ko panambong ko iyahin. Gaisab dinumlang we ko. Naramikyan ka ang mananinin iyeru isab. Kolu taiso na isab gite, kolu pain biah. Miyaan na isab ustad mangge magtay mapitrain. Miyaan na isab ustad mangge magtay masambahayangin lumain kite. Hangkan na yan sa binisarawe te syara sin Allah subhanahu wa ta'alahin. Bang korek sambahayang nun, bang magmatalaw kayo to di Allah subhanahu wa ta'ala, korek inkem ang mga ibadat nun. Bang nambahayang kayo, pag-iitag na tinilawin sambahayang, bang kayo nambahayang, bu korek in sambahayang nun, bu tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala, may kinay sa pinayama in puwase nun, may kinay sa binista in haji nun, may kinay sa binista in sadakka nun, sa bang gay kayo nambahayang, pasi in kemon. Arais en kem delay en kemon hatinen pag ito bisarahin fa in saluhat saluha sairu amali dakite paluas amman bisara rasulullahin bang korek ina makorekin in sambahayang nun bang in korek sambahayang nun korek kemon matalebbilay sumainin tayma te pahap luk kita magpain ustadian gay gamang si katauhan ni wagay tayo Allah Ta'ala natiya bisarayen ni Rasulullahin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha gay misar amban ginahwa nafsune gay misar amban amban wahay sin Allah subhanahu wa ta'ala bisarayen bilisaranin amban magtayma sin puasehin yene bisara binisaranin amban yene magtayma sin hajin sin sambayangin sin pitrain yene bisara binisaranin narakit ya paluas bituo fa in saluhat nabang tinayma in sambahayangin tinayma kemon nala ini matalabilay haji no puase no zakat no sadaka no pagpaphap no pagsadaka no kemon ni urwan ti kam haji upama
Pagania amban me syurut painta tinayma ang mga ibadat manusiain. Si kaisa subay kayo Muslim. Si kadue amban me syurut subay kayo ikhlas. Subay kayo ikhlas tuju Allah Subhanahu wa ta'ala. May kitinayma painta gay jadjag inang mga ibadat damwa manusiain. May kitinayma painta gay jadjag damwa ang mga ibadat manusiain. Si katelu al-mutaba'ah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si kaisa nen subay kayo Muslim. Subay kayo Muslim. Urungan ti kang upama. Dumain ke si Pacquiao basag manamaran magsadak ka magurong si may amiskin. Bilyon pangurungin, milyon pangurungin, hatos ibu pangurungin wa si Pacquiao. Sampay maghinanglan. Dumain kay yan sadak kapag hinanglan lay. Kemon sa suko palabi ang banlan hininang nulay, mapalabi yan hak masjirin. Bang niya palabi ang banlan nulay ganta hak masjid kabahagian kayo pahala nilay. Bang niya painte. Yene palabay si pagseminara ang banlan hinang nulay, gay makalis sa hunit. Dumain gen kasaluyan pahala kyo. Na si Pacquiao pa inte magsadak ka, milyon, hatos ibo pagsadakahin, panilewin makaasik surga Kami ang taon sila ni. Gay makaasik surga, gay pahalaan, wey pagigaya Muslim. Pagigaya Muslim. Damikian may siye, may yene ko pagpamarintatin paintelo si Pilipinas may kapanisan nin painte may Christian naniya yan waktu dumain painte sinaraayat asal murong si amban mismo gadjire amban painte bolsare na in kaalenan yan sadaka sa panilewin pinaasik sa iyan surga Allah Subhanahu wa ta'ala gay sa pinaasik surga gay sa pinaasik surga hangkan subay tayma te pahap subay tayma te pahap. Damikian subay kayo tulos ikhlas tuju Allah Subhanahu wa ta'ala si kadua amal may syurut supaya tinayma inama ibadat tun gilara. Nawang kayo gay ikhlas magpakita-pakita kayo hadja na niya waktu ko na pinentan sinimyaan not counted gay tinayma paintin amal ibadat dambuwa manusiain. Si katelo subay mutabaa si bakkas Rasulullahin subay yene hininang nulay ko tahinang yene pangandaakan na Rasulullahin. Ko bakkas na hinang Rasulullahin. Subay mutabaa painte si Rasulullahin. Pili kita balik hapin saluhat. Pagge ko na piin kumyan pi kita balik pag itatilaw ko muasya ko painne bugay ko ng bahayang. Ina painne magpitra ako. Ako na piin kumyaan inansiran na ako balaga damikian kaam na balaga kuro isab si kaam. Kung ano pinainlay balik ko, hangkan na miyan, explain ko pahap, painsaluhat, alhasil, banggay korek insambayan, ito bisara Rasulullahin. Bisara in Rasulullahin, dumain bisara si Ustad, dumain bisara si Ine, dumain, kung ano isab niya magpain, lala, negay magtayma, Allah Ta'ala magurong pahalain. Naawi Allah Ta'ala magtaymain, Allah Ta'ala magurong pahalain. Sa iyero isab mamisarahin, wagay tinayma. Iyero isab mamisarahin. Nara kita tahal aman bisara pain ta Rasulullah alay. Pain ko si iye, pag pain na ina magpitra ako ina pain na tinayma puwase kon mugay ko ng bahayang. Asa gited ng bahayang. Gi ng bahayang. Pag niya waktu niya magpaypay sa bahayang adja. Ubos ng bahayang niya ng bahayang pisi Jumaat niya ng bahayang Maghrib. Gay ng bahayang Maghrib, may kinambahayang Isya, niya ng bahayang Isya, pagsubog gay ng bahayang, niya ng bahayang Asar, pagluhol gay ng bahayang, niya ng bahayang luhol, pag-asar gay ng bahayang, huwi na magpahinansin, ikhtalaf al-ulama, paintay mag-ikhtilaf yan may ulamain. Pan may sinduhay, nanzor ilal aglab, payaman tabi yan kaikahan nila, niya magpain may ulama kuyen. Bang pagpayam tabi pain pan may siye, sinduhin, kabanesanin, Eka ng bahayang hatinan lima waktu di dalam elaw may tel waktu sinambayang nin painte dua waktuhin ng bahayang atau akan tagyalan ni elom kasambayangan ni aman kasambayangan nin hinukum painne yene ge pawu aman di dalam agama ge hinukum nuk painte kufur na magpain sa may sinduahin bang magpain sa bahayang asa pagduduuran ni hadjay bahan-bahanin yene painte amdan mas hinukum may kufur painte kufurene kufur hajje kufur painte nasayan painte ikhtalaf al painte yan may ulamain sa kabasagan nin bang kita masa
yene painte masiruino kumwede bang kanyaan manusiain bu korek ien bang isab abeni hadja tagilan ni maelumin hadja magpahilpahil sa bahayang bu binnaan yu ne may kaulamaan tanyo pasampay sa ini gay magtawbat natanturin kalukalu ya tahukum painte yene painte si hukuman painte kufur napain ko si yene magtilawin tahatino niya pain kuban binna ng banlahat biinin painne niya pagay sa itilaw na sa akuhin gay ko pain ng bahayang ina tinayma po muase ko pain ina pain tinayma po sekund atau us pain ka magpitra pa ko napain ko siya niya ban binna ng banlahat biinin painne niya pain ko ban haplamitan hapsabelay pain niya awe ku itu pain ko pabalik ko si ka utilewin ka umansilan ne tao ni ka umansilan ne pabalik ko pain ko si ka utilewin okay o pain ko apa bang palabay ban iyan haplamitan atawakan hapsabela billu ang banluma no bukan yan ban iyan magpasahero bang palabay ang banluma no haplamitan bukyaw gay nuhut ine piu hapluma no driver ban iyan makuhan ka usukay pain negai nasa iyan do isag pain ko apa banggero kyan hutban iyan gay kyaw pinakuhan sukay damikyan si tileo nulay na tao ni kyaw iyan pain ko ng bungan ne tao ni kyaw iyan pain ko ng bungan ne koro pain ko ban lay banggero kyaw parwa rata ban iyo gero kyaw pakuhan rebelin sukay sana bang parwa kyaw dia tak ban iyo tantuan pinakuhan sukay kyaw na alhasil pain ko tao ni kyawan silan ni yena si tileo nulay nasa kumisi sa inday ko bang ine diale matay nilay pagi sai sambong ko sige hinaturo tapaham na inyene an sila na damikian kaam kalukalu duyan tapaham mo ebiyene mi an sila pagi ni amban me manusia painte magpitra muasi bugin ang bahayang niya painte man manusia pili kita balik kap maudutin me pung tinai si agama Islam ko itulay labi na kita bihati da oras sana songsongante bahutel tasabut ti amban may makalarak paintayan ni amal ibadat manusia not counted ko ani tasabut ko pamahalan sinimiyaan si pagbasketball miyaan dupad geruk sara ni bisan pa kayo maka-counted bisan pa kayo maka 3 point bang travel du kayo bang stepping du kayo gero yan counted bisan pa PSU no ko say luisa amal ibadatin bisan pa kayo maghaji, bisan pa kayo muwase, bisan pa kayo magzakat, bisan pa ine ang ibadat no, bang tahilang we no telumiyaan, makapagsirik kayo. Tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, lumayan kayo man may sipatin may munafikin, lumayan kayo man may gay ng bahayang ninggalan sinsang bahayang, gero tinay mahaji nun, gero tinay mapuwase nun, lumayan ako mamisarahin, bisaratu, bisara Rasulullahin, yene magpapay bisara si Rasulullahin, bisara Allah ta'ala, bu Allah ta'ala magtay maasin puwasetin, magtay maasin hajiitan na buiye mamisaratu. May pong tinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan makalarak ang mal-ibadat, makalarak yan ang mal-ibadat. Na niya isab, kung natasabot ko ang sinimiyaan, makapupud hadja, makamainos hadja. Na niya waktu, sangat-sangat mainos inang mal-ibadat, sangat-sangat kosong lupan asabahin, malayuhin. Sangat-sangat kosong lu, bang sangat-sangat isab kahawa eleo, kawa oras kakulang-kakulangan ang malibadat nun bisan isab gay magtaos counted bang sangat-sangat kakulangan sangat kosong sangat gani at alebbi ine amban me maka minus yene painte ang malibadat ng buwa manusia sabut te inin las painte bisarate ubus pahali kita pagganiya painte pasuno magmuhadara puas ang banininen si kaisa paine al-hasad yene kajingkinu ina bisyara Rasulullah iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al hatab yene pa inne kajingkinu sidambua pung tinainu kajingkinu sidambua manusia iyyakum wal hasad pa inna Rasulullahin pahalli kaam maghalli kaam patalibun kaam amban yene kajingki pa innal hasada Bernal in kajingkin yakul hasanat mangan siniene kahapan. Hatin makamainos yene kahapan no, makamainos in sambahayang no, makamainos in haji no, makamainos in yene sadakanu.
kama ta'kulun naral hatab, ko pa inne kapamangan yene ebbut sidambua gapu. Dumain ke ebbutin, bang kau makakita si gapu, iyo palunsul. Gero teggel pa inte tuan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Gero pa in, palunsul pa inte in yene ebbutle sidang buat kapulay sai en bang kita jingki sidang buat pung tinaite muslim pung tina si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jingki kau sidang buat pung tinaino makna sin hasad nan si ini yene pa inne yatamanna zawalun ni'ma ala al-akharin. Yene kau makangan-angan kau dialem pangatian no bangsa inge tumahala dan buat nikmat miya amban dan buat pung tinaino. Bang niya la idang buat manusia samiyaan taabutnen ikaw isang bagangan-angan awen na bebian sa iyan wae ku itu sa itu tanda ka jingkino esem nga pung tinay si agama Islam inin bang niya patoket kajingki sidang buak manusia dual misahan sa wene eseb tebi yene ininen makapapas yene kahapante makapapas puasete makapapas yene hajite makapapas yene painte kahapante. Bisara Rasulullah si waktu si magtipon-tipon. Paina si may sahabat nen, atadaruna manil muflis. Atadaruna manil muflis. Katuhan bi ke paina bang sina yana may mabangkrapin taabot si ilaw kiyama. Yana bisara may sahabatin sambung den. Man laysa lahu al-muflisu fina pain may sahabatin si Rasulullahin atawakan minna man la laysa lahu dirhaman wala mata. Yene pa inne me siye ga niya si siye yene pangalta atawakan yene sin pangalta sin atawakan yene pangaringari pangalta tu tak bulak dunya iyan pa inte manggaan niya sambung sin Rasulullahin al muflisu min ummati pa inna Rasulullahin yene pa in al-muflisul hakiki, yene pa in sabennal mabangkrapin amban me ummatku, ya'ti yawmal qiyamah bisyamin. Alladhi ya'ti yawmal qiyamah bisyamin, wa zakatin, wa hajjin, wa salatin. Sidang buwa pa inte, yeme syurrahul hadith, yene pa inte magsara sin hadith inin, alladhi ya'ti yawmal qiyamah bisyamin makbula, wa hajjin makbula, wa salatin makbula. Yene pa inne sabennal mabangkrapin taabot si ilaw kiamat amban mi ummat kun yene me siya manusia tek kataabot si ilaw kiamat guyok we amal ibadat de. Yene tinayma pa inne bulan puasere tinayma pamuasere matura tak bulak dunyahin. Guyok siya tinayma iyan maghaji siya tu dia tak dunya tinayma haji rin magzakat siya tu dia tak bulak dunya tinayma zakat din magsambahayang siya tu tak bulak dunya tinayma sambahayang din guyok siya we amal ibadat taabot siya ilaw kiamat miya guyok sa we iyan kaalenan muflis bankrupt taabot siya ilaw kiamat sugpat sin hadithin walakin sumagwa ni pan Rasulullahin qad syatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha sumagawanin pa in Rasulullahin yene me siya matinay ma puase delay yene me siya matinay ma haji delay yene me siya mabuyo kwe pahala alay taabot siya ilaw kiamat lay sumagawanin jaman de tu dia tak dunya ngalubak miyaan muuslaha miyaan mapatay miyaan misarahan miyaan ngalimutan miyaan taabot si ilaw kiamat bankrupt yan pagkemon manusia kabisarahan nilay yan may manusia tabus we nilaha nilay tapapate we ne matu dia tak dunyahin taabot si ilaw kiamat gay magmalilla makaasek yan painte surga yan rambuak manusia maguyok we amal ibadat nen miyan suga dahu siya painte kapag hukom dukyene bakas tabus we nilaha ni miyan.
Damikian tet kana isa bakas kabisahan nun, bakas taluwak nun, bakas tasuntok nun, sangat-sangat okyaw aaguyok taabot si elo kiamat yene manusia maguyok we pahala, we haji ne, we puase ne, we zakat ne, malai si elo kiamat miyan sangat-sangat kosong pa inasawahin ga niya talebbi. Ineddo wene we me ayene painte kabisahan ne miyan. Yene we atapos we lahat na miyan gana dusa-dusene. Mapate gana dusa-dusene. May pung tinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mabangkrap play aguyuk atinay mapuasenin atinay masambahayangnin. Mabangkrap play atinay mahadjinin atinay maamal ibadatnin. Sa ingin ente bang kaniyaan nun pe basag pe kyaw ngalimot, basag pe kyaw misahan sa weno, basag pe kyaw muuslah sa weno, basag pe kyaw mapatay si aga na dusa-dusene, bu kaniyaan nun, gay pe katauhan no bang tinayma kyaw ibadat nun, meki sa kauyan gay ni bangkrap ta, meki sa kauyan gay bangkrap taabot si elaw kiamat. Wat mo ni kauyan gay kyaw bangkrap taabot si elaw kiamat, gay katauhan no, maglabay si kauhin, gay katauhan no bang tinayma ruki, bang pulan puasa ingay no tinayma si kauhin. Bupain mismo ni maguyok we pahalain taabot si elaw kiyama bangkrap do. Bangkanian ng misa-misahan sa wene. May pung tinay si agama Islam, subay kita ito, yene tahala, yene amban kajingki, pitu kita balik si kajingki, pagyan niya waktu bangkrap kita, duk tahala, dugaro niya tinayma yene amal ibadat, ten punas dukemon, hatin pupud dukemon, ko na yene tasabot sin hadith lay, bang kita gay pahali misa-misahan, painte in sa wete, bang kanian dialang pangatian, ten painte, inin yene hasad, kajingki, yene bisara Rasulullahin, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, inin las hadith, inan inin pugtengante in bisarahin, pain Rasulullahin. Gay pain ne kaalinan magkahagad dambua amban ka ang tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, bat malaingkanin yene kinalasahan bi si baran bi iyan, kawayaan bi mania si baran bi iyan, suga duisab niya painte yene si sawebi yene kabayaan bi ineseb bi niya si baran bi iyan, sube ruisab i painte yene si sawebin iyan painte gay kite kaalinan magkahagad Allah subhanahu wa ta'ala hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sahingga pain bahasahin yene pangalasano pung tinainon ko pangalasano yene barannon atinan bang kyamurong si saweno suberu isab pamurong no yene si sawenon si pung tinainon ko yene kabayaan no pamurong no hatinan pang yene pamurong no si barannon pagyania painte amban me manusia yene me painte pamurungin si tapit-tapit lumain mangge painte kabayaan barannen nabangga kita painte si hadith lay urungante kamupama niya painte me amban me niya painte amban me manusia bang bakas painte me nebba na painandahin inin las bisarate inin painandahin na inggehin berang pinain panakte tapit-tapit lumate tu painne panakong ni hadja anulo pinataylo sikite painne kinnapiatlo na iyan arakala agi magtawa may pungtinay si agama Islam bang kinnapiat si kauhin subay isab kinnapiat yene painte si tapit-tapit lumanon bang kinnapainte presko si kauhin suwero isab ken na presko painte si tapit-tapit lumanon lumain presko si kauhin ubos si tapit-tapit lumanon yene ken nabahi ken nabuho dumain arakala isab pinain inggehin berang pinain panakte tapit-tapit lumate tu pinain panelahin bawa anu lo bekyo ken na mungitlo keo basa ken na bawan mungitlo na sa osa sampai nasa osa pangurong we na si tapit-tapit lumain kinabawan mungit sampai nakanak di alem puyutan bawan mungit sa osa usisiyahin kinadumain bawan mungit na iyan bilang la siyan may pungtiray si agama Islam puenen lai bang kya umurong si saweno suberu isab ko kabayaan no tina iyan matalib si barannon pangurong no saweno suberu isab kabayaan no ko matalib si barannon dumain ko bisaralay si kauhin kadnapeat ubos yan si tapit-tapit lumaanon kinamungit iyo na sa osa bisan do sabon mintelo pandimintelo masi-masi bawan mungitin si tapit-tapit lumaanon sa osa sampay nakanak di alem puyutan bawan mungit pagpuas billahi bang pan isab tabi beg tabi inene me bisaralay bang pan isab niya la itedo tabi amal me pangadjian da kita bi usa puas binnaan niya painte pasuno magmuhadara si kite gana sa di painte ko
Sheikh yan pa inte ustad te Sheikh Nusam Ambil na mura-murahan kaurungan kita biwa ni pangadji duk inin magmaap kam si bisarakule bang niya ala igay tanto pergi pa inasabahin na maku kamaapan si Kaam maku ku kamaapan si Kaam bang niya ala igay tanto tampal na amban may panghatien duk padgaian pa inte taman taabot-awot in panghati ng buwak pungtin ay bito masi-masi pa ito miha kasarinnalan duk nuntut ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan salam dua si Kaam Kemon wahiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.